Pozdrav tuberi! Evo nas u novom videu na kanalu SZ Mobile. Nije nas bilo neko vreme iz razloga zato što u servisu nije bilo ništa interesantno za snimanje, uglavnom neki stariji telefoni na kojima su se menjali ekrani. Mislim da to nikoga ne bi baš nešto preterano zanimalo da gleda, tako da i verujem da gledanost tih videoklipova ne bi bilo ništa posebno. Neko me je u komentarima pitao kad bi recenzirao neki tekno uređaj i primetio sam kod dobavljača da se pojavio brand Tekno. To je nov brand koji se kod nas polako pojavljuje i ja sam za ovu priliku kupio Tekno Camon 19. Ovaj uređaj nisam nikada koristio, niti sam ga bilo kada popravljao, naravno nije ni bilo prilike da se popravlja jer nije bio kod nas na tržištu. Kao što rekoh, kupio sam ga za svoj novac i uradit ću jednu realnu recenziju ovog uređaja. Testirat ćemo kamere, testirat ćemo kako se telefon ponaša i naravno otvorit ćemo ga da pogledamo od kakvih je komponenti sastavljen. Ovo je uređaj koji je vakum pakovanje kao ono nekada što je bilo, tako da prelazimo na otpakivanje uređaja. Kao što rekoh malo pre, ovo je vakum pakovanje i imamo duplo otvaranje. Moramo prvo da uklonimo foliju ovu sa uređaja i kada uklonimo foliju onda imamo ovu magičnu trakicu za otvaranje kutije koja je također tvrdo zalepljena i morat ćemo malo da se poslužimo ovim skalperom da vidimo da li to može da se čuje. Vidimo da su oni na kutiji već naveli neke bitne stvari ovog uređaja. 64 megapiksela kamera, slim set bezel, znači da je telefon tanak, 16 megapiksela selfie pro kamera, 6,8 inča Full HD display i 5000 mAh baterija, što u principu nije loše. Nisu ovo baš konstruisali kako treba. Teško se otvara kutija i telefon je ostao na drugoj strani. Pogledamo šta se nalazi u kutiji. Ovdje imamo neku garanciju od 24 mjeseca. Da li to važi kod nas vidjet ćemo, ali mislim da važi. Od dobavljača važi. Neka uputstva, to nikome ne treba. U pakovanju se dobija fotrola, jer logično ovdje je teško sad može da se kupi jer još uvijek ga nema pa nije zastupljen. Imamo punjač od 18 W, USB kabel, Type-C na Type-A i jedna retkost koju više niko ne daje u pakovanju, a to su slušalice. Verujem da to i nije baš neki najbolji kvalitet, vidimo da su ovo kopije iPhone slušalica, ali nije bitno. Znači kakve god da su u pakovanju su. To kod današnjih flagship modela i ovih izvikanih proizvođača nemamo. I tu nam je još iglica za uklanjanje fiokice za SIM karticu. Pakovanje bolje nego kod ostalih proizvođača. Prelazimo na sam uređaj. Malo se komplikovano otvara. Baš da je nešto tanak ovako na prvu i nije baš nešto tanak, ali prihvatljivo. S obzirom koliko su sad debele ove Samsungove A serije, ova je odlična. Ima i foliju zalepljenu na ekranu, što je fenomenalno. Uz ovu fotrolu imate zaštićen telefon odmah iz kutije, a ne kao kod ostalih da nema niti stakla, niti fotrole, pa onda vi sve sami morate da jurite da kupite. Ovako na prvu ruku vrlo lep uređaj. Ova crna boja
se tako lepo presijava i menja nijansu iz crne u neku ljubičastu ili neku indigo boju. Uklonit ćemo i ove nalepnice da nam ne smetaju. Nismo uspjeli da je sačuvamo. Naruže telefon kada su tu. Nose ljudi to i s ovim nalepnicama, ne skidaju uopšte i onda im ostane ovako ona kockica gdje je bila nalepnica. Da vidimo kako to deluje kada se ubaci u fotrolu. Fotrola je dobra, ali nije baš najbolje dizajnirana. Ovdje su mogli ovo malo lepše da naprave ovaj izraz za kameru. Mogli su da ostave samo rupicu za blic i dve kružnice za kamere. Uklanjamo fotrolu. Kao što rekoh, na prvu ruku vrlo lep uređaj i deluje kvalitetno u ruci. Prelazimo na prvo paljenje. Proveravamo da li ima srpskog jezika i tu je srpski, latinica Srbija. Idemo brzo na početna podešavanja. I vidimo da ovaj Tecno koristi HiOS. To je neki njihov interfejs koji su oni preinstalirali preko nekog Androida. Vidjet ćemo da li je 12-tica ili 13-tica iz kutije. Ulazimo u podešavanja sistema i možemo vidjeti da je to klasičan Android. Podsjeća me na Xiaomi interfejs. Čak šta i podaci o mobilnom telefonu su na vrhu isto kao kod Xiaomija. I ovdje imamo HiOS verzija 8.6.0 bazirano na Androidu. U pitanju je Android 12. Bilo je malo pre na početnom ekranu, ali ja nisam obratio pažnju, vidio sam tek kasnije u montaži videoklipa. Tu imamo procesor Helio G85, 64 megapiksela, zadnju kameru, triple kamera, mada ova dva senzora ne verujem da služe nečemu, ali su tu da ispune brojno stanje. Imamo RAM memoriju, 6+3, to je virtualni RAM, ili kako ga oni zovu, fuzija RAM memorije. Svako ima svoj naziv, 5000 mAh baterija, Full HD ekran i nešto što sam primetio kod ekrana, ne možemo odavde ući u ekran, ali display nema refresh rate, što znači nema dinamičko osvežavanje ekrana, zakucanje na 60 Hz i to je to. To je prva mana ovog telefona. Tecno je raspakovan i spreman za seciranje. Prelazimo u radni deo servisa kako bi otvorili ovaj Tecno. U toku testiranja uređaj dobija nadogradnju na Android 13. Evo nas u radnom delu servisa. Tecno se preznojava i sprema za seciranje. Naravno, moramo ga prvo zagrejati pre nego što ga otvorimo. Vidjet ćemo kolika mu temperatura treba i koliko vremena mu treba da se otvori bez oštećenja, naravno. Tecno Xiaomi je zagrejan i spreman za otvaranje. Namjerno kažem Xiaomi, objasnit ću posle. Treba nam nešto tanko da bi ušli ispod poklopca. To je to. Dodat ćemo malo izopropil alkohola da to tu lakše uđe. Tecno je otvoren i kao što možemo vidjeti, ovaj poklopac ili kako se ovo već može nazvati je od neke gume, nije ni plastika nego je neka guma, baš ono najjeftinije moguće. Dosta teško se odlepi sa frejma jer mora da se pazi, ne sme da se pregreje mnogo jer kad se ovo pregreje to može da se pokrivi i više ne može da se vrati na telefon. Mora mnogo izopropil alkohola da se koristi kao što ste vidjeli u
klipu. Na frame-u je ostao ovaj lepak, Samsung je to mnogo bolje rešio, trake ostanu na poklopcu i samo se vrate posle, a ovde ovo sve moramo da očistimo i da stavljamo drugi lepak kako bi ovo spojili ponovo. Pokušat ćemo da uklonimo ove nalepnice, a da ih ne oštetimo, jer tako dobavljač, to jest proizvođač, zna da telefon nije otvoren. Svi šafovi su odvijeni, imamo sreću, svi su isti, tu je jedan koji se razlikuje i on je ovde u ovom delu, tako da nemamo šta da pazimo, možemo sve na gomilu da ih stavimo. Uklanjamo zaštitu za matičnu ploču i stakla sa kamere. Tu imamo prijem za Wi-Fi i NFC verovatno, to je ova antena sa spoljne strane. Kada je otvaramo moramo da pazimo na ovaj otisak prsta. Uklanjamo bateriju sa matične ploče i sve ostale fletove koji su zakačeni za matičnu ploču. I ovdje je isto malo problem, moramo i ovo nekako da odlepimo, a da ga ne oštetimo. Vidjet ćemo šta kaže izopropil alkohol. Inače, ovaj izopropil je jedno čudo od tečnosti. Šta god da treba da se očisti ili odlepi, izopropil odlepi i očisti. I crna nalepnica je odlepljena. Zaštita i zvučnik za konektor punjenja. Tu imamo još jedan flet, to je ovaj koji spaja gornji i donji deo matične ploče. Antenski kablovi. Konektor punjenja. Pre nego što uklonimo matičnu ploču, moramo da izvadimo ovu fiokicu iz ležišta i nadamo se da je matična ploča slobodna da se izvadi. I matična ploča je uklonjena. Kao što možemo vidjeti, stavili su termalnu pastu na ove padove pozadi. Verovatno se ovaj Helio G85 pregreva malo više. Tekno je rastavljen i spreman za razgledanje. Počinjemo od konektora punjenja. U pitanju je Type-C konektor. Nažalost, podržava samo USB standard 2.0. To je protok podataka do 480 megabita po sekundi. I on je povezan sa gornjim delom, to jest sa matičnom pločom preko ovog flat kabla koji ide ispod ove baterije. Bateriju nećemo uklanjati da ne bi pravili dodatni posao. Na ovom konektoru imamo i 3,5 mm audio izlaz. Videli smo da u pakovanju dobijamo slušalice. Verujem da nisu nekog kvaliteta, ali ko ima neke stare, dobre slušalice sa 3,5 mm konektorom, verujem da će biti zadovoljan. Ovo je zaštita za ovaj konektor punjenja i ujedno na njoj se nalazi i jedan jedini zvučnik koji podržava loudspeaker, ali nema stereo zvuka. Pustit ćemo neki free music sa YouTube-a da čujete kako se čuje zvuk na ovom Tekno modelu.
Jasnoća je prihvatljiva. Zvuk se nažalost lako priguši kada je zvučnik zatvoren, ali što se tiče muzike, zvučnik je prihvatljiv. Dolazimo i do baterije ovog uređaja. Vidimo da je ona tipičnog kapaciteta 5000 mAh, ali rated capacity, to je onaj pravi kapacitet baterije, 4900 mAh, znači 100 mAh manje. Uvek to kritikujem i ne znam zašto to rade, to je još jedan minus ovog telefona. Izdržala bi baterija možda nekome 2-3 sata duže na stand-by da je pravih 5000 mAh. Inače, autonomija baterije je dobra, danas sam slikao, snimao, radio svašta nešto, pustao zvuk sa YouTube-a, tako da sa baterijom ćete biti zadovoljni, nećete imati probleme. Prelazimo na matičnu ploču ovog telefona. Ovde imamo hibridni dual SIM slot, što znači da može da čita dve SIM kartice i jednu SD karticu. Nismo uslovljeni i nismo žrtvovani jedne SIM kartice kao kod novih mobilnih uređaja. Tu pored odmah vidimo ovu termalnu pastu i tu se verovatno nalazi ovaj njegov Helio G85 procesor, izrađen u 12 nanometara, ima 8 jezgra, 6 su efikasnih i 2 su na maksimalno do 2 GHz. Ovaj procesor je dobar u obavljanju svakodnevnih zadataka, nije ništa specijalno. Poredio sam neke Geekbench testove sa, na primjer, HTC-om koji je star, pa sada već 5 godina, 2018. model, Snapdragon 845 i ima bolje rezultate u Geekbench testu nego ovaj telefon koji je, da kažemo, prošlogodišnji model. Naravno, ovo je SD 845 izrađen u 10 nanometara, ovo je Helio G85 izrađen u 12 nanometara. Velika je razlika, ali uređaj koji je bio flagship pre 5 godina je i dan danas bolji od ovih jeftinih uređaja. Procenite i sami šta je naručenija priča. Sa druge strane matične ploče možemo vidjeti ove FPC konektore, konektor baterije, FPC konektor za konektor punjenja i FPC konektor za ekran. Ovo služi za povezivanje otiska prsta i ovi konektori služe za povezivanje kamera sa matičnom pločom. Ovo ovde nam je blic, četvorostruki blic, verovatno u dve boje, tako mi se čini. I to je to od tih stvari koje su bitne na matičnoj ploči. Ima mnogo bitnih stvari, ali kad bih sve nabrajali, to bi trajalo celi dan. Evo ovde je mikrofon koji pomaže u snimanju zvuka prilikom snimanja videa sa glavne kamere, to jest i sa glavne i sa selfie kamere. Pozadi nemamo ni jedan mikrofon, znači samo ovaj jedan ovde. I sada ono što sve zanima, prelazimo na kamere. Ovo je glavna kamera od 64 megapiksela, PDAF autofokus, elektronska stabilizacija, maksimalni otvor blenda f1.7, žižna daljina 26 mm, veličina piksela 0,8 mikrometra. Kao što smo videli, može da snima video u 2K do 30 frame-ova po sekundi. Nažalost, ni u jednom modu ova kamera ne podržava snimanje u 60 frame-ova po sekundi. Inače, uređaj kada pogledate, deluje kao da ima 3 kamere pozadi, međutim on ima ovu jednu jedinu koja obavlja sav posao i to je sasvim ok. Testiramo kvalitet videa i video stabilizaciju na Tecno Camon 19. Ovako na prvu može se reći da ima dosta potresa u kadru kada se hoda. Rezolucija videa 2K pri 30 frame-ova u sekundi. Krajnje čudna odluka,
da stave 2K u 30 frameova u sekundi. Vidimo da imamo malo problema pri jakoj svetlosti. Ne može lepo da snimi nebo. Nebo je potpuno izgorelo i belo, a u suštini je plavo i belo. Nije potpuno oblačno. Evo, sada dobijamo pravu sliku neba. Testiramo kvalitet video snimanja i stabilizaciju videa 1080 piksela pri 30 frameova u sekundi. Nijedan od modova na zadnjoj kameri ne podržava snimanje u 60 frameova po sekundi. Reklo bi se da je u ovom modu stabilizacija ne odrađuje najbolje posao. Vidimo da dosta teško, to jest dosta se muči da odvoji nebo od ostalih objekata. Kada podignemo kadar vidimo kako je nebo u stvarnosti. Kada vratimo kadar na zgrade, nebo potpuno izgori. Snimanje glavnim kamera senzorom u noćnim uslovima nije na zadovoljavajućem nivou. Rezolucija videa 2K pri 30 frameova u sekundi. Vidimo da je odsustvo optičke stabilizacije dosta vidno, a takođe fali i mod od 60 frameova po sekundi, kako bi video snimanje bilo što glatkije. Svaki korak u kadru je prisutan, primeti se na videoklipu nesavršenost stabilizacije. Osim ako ne snimate statične videoklipove, tada će video biti za nijansu bolji. Utisak dodatno kvari lens flare ili ti odsej od ulične rasvete koji je prisutan u velikoj meri i ne smemo okretati kameru ka izvoru svetlosti. Fotografije napravljene po danu glavnim kamera senzorom su zadovoljavajuće kvaliteta. Posjeduju mnoštvo detalja, boje su jarke i atraktivne i kao takve su vrlo pogodne za društvene mreže. Fotografije koje su dobijene u noćnim uslovima su prosječnog kvaliteta, ali tu na scenu stupa softverski trik koji Tekno zove Super noć, koji drastično poboljšava fotografije, uklanja šum iz kadra i dodatno izoštrava fotografije. Možemo vidjeti na ovim primjerima koliko je bolja fotografija kada je Super noć aktiviran. Mali problem sa ovom opcijom je dugotrajnost procesiranja fotografije. Potrebno je da budete mirne ruke između 7 i 10 sekundi, ali ćete za uzvrat dobiti odličnu fotografiju. Ove dve koje su stavili pozadi, ne znam čemu služe, ovo je neki senzor dubine, pitanje je da li ima neku funkciju, ali eto, tu je da bi ispunio brojno stanje. Ovaj je još bolji. Ovaj baš ne znam čemu služi, ali je toliko malen da se jedva vidi, znači. Kamera ne može ni da ga fokusira bez neke pozadine. Selfie kamera po meni dosta dobrog kvaliteta. Iznenadile su me fotografije na ovoj selfie kameri. Videoklipovi su takođe dobri, ali nemaju nikakvu stabilizaciju, čak nema ni elektronske stabilizacije. Tako da dok su videi snimani ovom kamerom statični, kvalitet videa je odličan. Čim se pokrenete, kvalitet videa i nije baš najbolji jer nema nikakve stabilizacije. Maksimalni otvor blende ove kamere je f2, snima videoklipove u 2K do 30 frameova po sekundi, ni ona ne podržava 60 frameova po sekundi i to je to. U nastavku ćete vidjeti fotografije koje su napravljene ovom kamerom, tako da ćete moći sami da se uverite koliko je dobra ova kamera. Selfie fotografije
kao što sam rekao, su odličnog kvaliteta i može se vidjeti na ovim primjerima da telefon dosta dobro pravi selfie fotografije. Jedini problem koji sam primetio kod prednje selfie kamere je malo lošije pravljenje selfie portrait moda. Šta god da sam probao, uvek je imao problem sa izdvajanjem subjekta od pozadine. Selfie fotografije su lošije kvaliteta u noćnim uslovima, ali tu na snagu stupa softverski trik Super noć, koji dodatno izoštrava i poboljšava selfie fotografiju. Testiramo kvalitet videa na prednjoj kameri. Zapanjujuće dobar kvalitet videa na prednjoj kameri. Ako je kadar miran, vidimo da dosta dobro izdvaja subjekat od pozadine. Stabilizacija slična kao i na zadnjoj kameri. Rezolucija 2K pri 30 frame u sekundi. Krajnje čudno. Ali opet bolje za razliku od Xiaomia koji ima 1080 na 30 frame u sekundi. I ovdje je također prisutan problem odvajanja objekata od neba. Bukvalno nebo izgori, nemate pravu sliku. Evo sada je to, ali onda je subjekat zatanje. Video snimanje po noći prednjom selfie kamerom je lošije kvaliteta, što je bilo i za očekivati. Jedina situacija kada je video iole dobar je ako je kadar statičan i ako se ne pomerate. Znači morate biti mirne ruke i da se ne pomerate. Svaki korak u kadru izaziva potrese. Ostao nam je još ovaj frame telefona. Imamo ove antenske kablove koje nisam htio da vadim, one su ispod ovog lepka. Morao bi sve ovo da čistim, da bih ih izvadio i posle ih teško vratiti. Generalno ovdje nemamo ništa specijalno, imamo ovaj zvučnik koji služi za razgovore, nažalost nije stereo, i imamo ovaj čitač otiska prsta koji se nalazi tu integrisan u boku. I kao što možemo vidjeti, ovo je dugme za plus i minus, znači ovo je odvojeno jedno od drugog. U donjem delu imamo neku antenu i vibromotor. I to je sve što imamo od delova na ovom Tecno Camon uređaju. Završili smo razgledanje ovog Tecno uređaja. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Jeste da je ovo uređaj skromnih mogućnosti i da nema baš puno šta za vidjeti ovdje. Sve ove komponente su, da kažemo, slabašne, tanane. I ova matična ploča, vidite koliko je ona tanka. Ništa specijalno. Nema čak šta ni 5G antenu, 4G je uređaj. Ove kamerice koje služe pozadi kao neka fora da bi ljudi kupili uređaj sa 3 kamere na poleđini i to je to. Ne preostaje nam ništa drugo nego da sklopimo Tecno i da privodimo recenziju polako kraju. To je to. Ostaje nam još da zalepimo ovaj poklopac, da kažem, ili ti gumu. Evo nas na početnoj poziciji, Tecno je sklopljen i vraćen u fabričko stanje. Dolazi trenutak kada treba reći neku reč o ovom uređaju. Ja bih rekao, ako ne očekujete puno ili ništa, od ovog telefona ćete dobiti dosta. Ako su vam očekivanja iole veća, više ćete se i razočarati. Ovo je uređaj koji pripada jeftinoj klasi uređaja, neki cenovni rang do 150 eura i tu ne možemo ništa više očekivati. Ja nisam od njega ništa više ni očekivao što mi je pokazao u ovom testiranju, ali sam očekivao nešto drugačije. Međutim, malo sam ja ostao razočaran jer je ovo uređaj koji je malte ne prekopirao Xiaomi što se tiče grafičkog interfejsa i korisničkog iskustva. Bukvalno je potpuno isti telefon kao Xiaomi kada ga otključate. Ikonice, podešavanja uređaja, sve je to isto kao na Xiaomiju, čak šta i raspored ovih
opcija u podešavanjima telefona je isti kao na Xiaomiju. To nisam očekivao, ja nisam neki ljubitelj Xiaomija. Verujem da će oni koji su zaljubljeni u Xiaomi voleti ovaj uređaj jer će lako preći sa Xiaomija na Tecno. Druga stvar koju bih mu ja zamerio je odsustvo visoke stope osvežavanja ekrana. Ovdje imamo samo 60 Hz, a to je bilo malo i pre godinu, dve, a kamoli u 2023. godini. Da makar ima 90 Hz, pa da to radi 60-90, ne mora da ima varijabilno osveženje, samo da možemo da ga zakucamo na 90, mnogo bi bolje bilo. Ovako ostaje na 60 Hz i na razočarenju. Osvetljenje ekrana je također pristojno, nećete imati velikih problema na suncu ili po svetlom danu. Ako ste baš izloženi suncu, malo će se slabije vidjeti, ipak je ovo IPS LCD, nije OLED ekran. Morat ćete da tražite hlad da biste malo bolje vidjeli sadržaj na ekranu. Performanse ovog uređaja su također u skladu sa njegovom cenovnom kategorijom. Vidjeli smo u uporednim podešavanjima na Geekbenchu da ga je HTC U12 Plus jednostavno oduvao. Telefon koji je star 5 godina. Jeste da je to Snapdragon chipset, ali ovo je telefon koji je izašao prošle godine, a HTC U12 Plus telefon koji je izašao 5 godina. Po meni uvek je bolje kupiti telefon koji je bio pre godinu, dve dana flagship nego ovakav uređaj. Duže će vas poslužiti taj flagship koji je star godinu ili dve dana. Uradio sam i 3D benchmark test i evo rezultata za HTC i evo rezultata za Tecno. Vidimo da je HTC u drastičnoj prednosti. Da ne bismo telefon samo kudili i nalazili negativne stvari, treba reći neku pozitivnu stvar o ovom telefonu. Jeste da je jeftin, ali prednja selfie kamera me je potpuno oduševila. Fotografije slikane po danu sa ovom selfie kamerom su fenomenalne. Dobre su i noću, naravno moramo samo da aktiviramo opciju Super noć koja će te fotografije softverski naknadno obraditi i napraviti odlične fotografije. Nećete zažaliti, ako ste ljubitelj selfie fotografije, ovaj telefon je odličan. I zadnja kamera je također odlična. Ovdje imamo ovu optičku varku, deluje kao da je to triple kamera setup, međutim to nije triple kamera setup, sav posao obavlja ovo sočevo na vrhu telefona, što je i korektno, nema potrebe da sada tu imamo neke senzore koji su potpuno nebitni. Druga stvar koja bi mene privukla kod kupovine ovog telefona je njegov dizajn. Telefon je stvarno lepo napravljen, lepo dizajniran. Jedina mala zamerka u dizajnu je ova mrežica za gornji zvučnik koja se vrlo lako u džepu zaprlja jer je oštra i onda grebe o džep i skuplja prljavštinu iz džepa i prašinu. Tako da vrlo lako može da se zapuši i treba je čistiti redovno. Ja sam je za 2 dana bukvalno ovdje je postalo belo sve. Jer pod rukom grebe ovako kada prevučete prst preko ivice gde se ona nalazi. Ostalo sve na svom mestu. Korektan telefon za te pare. Zaključak cele priče, koliko para, toliko i muzike. S tim što ćete ovdje u ovom slučaju dobiti malo više muzike za ono što ste platili u vidu selfie kamere i u vidu dizajna ovog telefona. Ostaje žal što Tecno nije doneo nešto novo među mobilne uređaje. Nažalost, potpuno je iskopirao Xiaomi, što se meni ne sviđa. Ljudima koji koriste Xiaomi će se verovatno svidjeti. Ja sam samo teo da vidim nekog novog proizvođača koji bi furao neku svoju priču i nešto malo drugačije. Opet kažem, nažalost, knjiga se svela na 2 slova. iPhone i Samsung. I treće slovo koje se maksimalno trudi već godinama unazad da iskopira iPhone i funkcije na iPhone, a to su kineski proizvođači poput Xiaomija, Tecna, Huawei-a, Oppa, Viva. Svi su identični što se tiče grafičkog interfejsa kao jaje jajetu. Fali nam znači jedan treći koji bi napravio nešto svoje. Toliko od mene. Ako vam je video bio od koristi i interesantan za gledanje, lajkujte ga i podelite sa prijateljima, možda i njima bude od koristi, možda se dvoume da li da kupe ovaj Tecno uređaj. Jeste da će ga malo teže naći u prodaji, ali ima, može se naći.
kod mene će biti ovaj uređaj u ponudi. Ako neko bude hteo da ga kupi, može da me kontaktira na linkove koje sam ostavio u opisu videa na Facebooku i na Instagramu, tako da uređaj možete naći. Također bi mi dosta značilo subscribe na kanal, jer ćete tako pomoći u radu i razvoju kanala i meni dati podsticaj da i dalje snimam ovakve videoklipove, jer nije lako snimati i raditi u isto vreme. Baš bude naporno. Snimam noću, radim danju i to me ispije ta 3 dana dok to snimim sve i dok izmontiram, bukvalno ne znam gde se nalazim. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa.